Itsinda ry'abahanga ryemeje ko kuva muri 2015 muri Afrika abantu bapfa kubera ibyuka bihumanya ikirere bageze kuri miliyoni 9. Imibare yerekana ko Chad, Repubulika ya Centrafrica na Niger ari byo bihugu byibasiwe kurusha ibindi. Intara ya Afar ho muri Ethiopia ikomeje kugarizwa n'amapfa n'intambara zayogoje akarere, ibyo bigashyira mu kaga imiryango irimo n'abana bato bahatiwe kuva mu byabo. Kuri wa gatatu inzego z'ubuyobozi muri Mozambique zatangaje ko indwara y'imbasa yagaragaye mu gihugu nyuma y'imyaka isaga 30. Ubu bukaba bubaye ubwandu bwa kabiri bw'imbasa bugaragaye mu bihugu bya Afrika y'Amajyepfo nyuma y'ibwagaragaye muri Malawi mu kwezi kwa kabiri. Muri Kenya, Uganda na Afrika y'Epfo hakomeje igeragezwa ry'imiti igabanya ubukana bw'ubwandu bwa virusi itera sida. Iyi miti biteganijwe ko izagifatwa inshuro 2 mu kwezi. Muri Afrika y'Epfo, Semakalenge Matebula w'imyaka 27 habaye umugore wa mbere w'umwirabura ugurukishije hot air balloon nk'utudege umuntu yavuga ko tumeze nk'igipurizo. Ibi bisanzwe bikorwa cyane n'abazungu n'abandi bifite